kokonsaka se bona me de bremu bebre ya no crack ebi so ye ntro nyada gina tie na wa yi bi frame mate se ntontom ni train enya class achimota overhead down asie ho enkofomba o me prepra ba sa man Thank you. Abu Ziggy 93.3 FM. We are the best in the East. Anunti. I didn't share what Chim down Manso across where Subu Abranasi Kotokom Chia, Chim Agnase, Danquanta, Irabi, Chatem, Jaha, Swadrovisa, Chiase, Chim Asane, Patabi, Asubua, Asioso, Anamase, Acrosso, Asantamai, Kwame Kra, Ani and Grotua, Acha and Patamwe Nasia, Bia, Obia Tia Abu Ziggy 93.3. We are the best in the East. Yawo Achim Abu Abu. Radio Papa, Abozeke. Thank you. Oh, hey, Minyan Taba, and come back to my car, don't you? Now I want him, you. Minyan Taba, and come back to this air, run no more. Make to my car, don't you? Obahima, I don't know, Nima Grody. Open friend of my mule. Obahima, I don't know, Nimdia Makuma Bay. Be friend of my meal. Minyan Taba, come to my car, don't you? Now I want you. Minyan Taba, come to this air, run no more. Make to my car, don't you? Ahenkan 93.3 FM. More music, best news. I'm a dog that may be bassa. It will be missing a rabbit of yours. I walk as a prayer. Into Minyan Taba, I'm gonna to a cordon J. I want to me. Minyan Taba, come to this on my vertebrae. Met to my cotton jail. You come condo. I remember Munina a Joe S. Mama Kwa Bebim Ediba Odo Ntaban Jumedi Eso. Come to my cotton jail. Onyate se nyum we etwegu a na ye Odo Ntaban ebredru se ye de odomu nsem odomu nkomopa empaso nkomopa ye de ewa 93.3 FM. More music, best news. Kwa akonkwe ye
abo apa ho sima enkron pepepe enu nti mesre sese wafidie ni da ha ubefre obi na obi afre obi na munyina matie enkyerɛkyerɛ pa ayede bremo efri Ahenkan 93.3 FM hasi ye stream live ewo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM FM ne ye capital letters na bogu ho sa be hu ye wo ho leave comment or contribution or question ubi bia leave go ho ye beken kind brepem ama ene ensio atoyie there's na watching mu angaza de bia ensio etosa enu ntino weather no aye very cold enu ntino se wo dofo pa ebenwa ene na tweben no na nwumi egu kwanso mu fa enjeje mu akobatunie sabe besi akwachima ire bia middle eastern region I just tune it 93.3 you get a music you get the news you get confirmation and the constituency na ene ye question aye bisa mo etiefuo ene say oba ne berima so mo ahia na mo pese mo hyehyɛ awade no wo wadwen kyerɛ ne sen sɛ ebere emfie sen na ɛsɛ empanatwe ni duru ana edi ansa na be ma na koye oba ne ho ade obi ti metwe mpena 7 years na wawie medical school na still a won graduate ye enu nti wadwen kyerɛ ene sen panatwe no ɛsɛ edi sen ansa na be ma akoye oba ho ade enu nti bre no so a ye bebia homatrofo no atom na wode wadwen kyerɛ aba koso a ne tie Odo Ntaban dwumedie wa Ahenkan 93.3 FM bra enwumi egu hoi na wodi di asai na wone ho kafo mu de gigimani monkoso na muntie mananti na zuminu baby amikwa na senya mi amwami na mikoto ngurani mwa bobo akobatunie sabe besi akwachima ire bia middle eastern region I just tune it 93.3 you get the music you get the news you get confirmation and the constituency let me say makuma promo bobo sena matu tetetu akwa na mikansen first let me say to you I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I just pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like you care. Cause now you are true, so I am family, no fair. I sing for you wanna be like you care. 93.3 I am family, no fair. But baby, oh, see I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Ai na wudi asa oso ntimi very asinyina emma na emom ne owo no eno ene ode be ma eno a ene odo kakra na obedan ne di e de akere wo no Shabby, you know, say every day I pray for you. Oh, in my heart, so there's a permanent place for you. That's why my heart is a beat like you care. Cause now you are true, so I am family, no fair. I sing for you wanna be like you care. Baby, now you are go big up. I am family, no fair. Only for you to be like you care. I sing for you, my baby, oh, baby, Aje Odo when you I don't love you, imagine.
Awo ediyen ampa wa hwe sede nsuo ato na ewiem ayese fom na wodo enya medru dia ene na chese asem ena atowo enu nti odo ye ne ntem na brafie na wode wodo no yie pa ye ne ntem na brafie na meka we nyina no na me san aka ede atoa so etu ye nuanom ma ye nuanom meme nyina afo se odo ba fie no awo man sex position 9 ones no awo yi ne styles akese no awo she draws aefe no awo siesie wo hunu no utimu ye hairstyles no mesre ni nyina en guarantee a happy marriage and say a long lasting marriage. Ai suban no enesese wuye ni yie na ma wade no etimi aso suban ne ye papa na ne ma amabobo so nyina so beka ho a na ma aware no ayese dedede na emomu ma ne nyina koye edie nko na so suban no enya ayana eyo hawo kese pa mabedwafo abedru eno ntie nche bia be hye dwumadi no ase me pacho die sese ya washa se frɛ no mesre na yenya mia ahomatrofo ni ntumu ka open ntem papa wo de mesre hold on kakra wate na wo de call first round wo be call first round na wie no na chese wo bredu se wutimi frɛ na wa frɛ na wa kyerɛ yen ne course sese ade wa frɛ ntem dodo Music upon music. Ene de ye kwanu de mu ohye kakra bi Bomidi man. Baba Send you wet that night. Send you wet that night. Send you wet that night. Strong yamisa na wo chimpe me kakra. Minu ya betu awe. So we take a cross slow motion. Body motion. I just tune it. Let the strip on great. You got the news. You got confirmation. And the constitution. No pushing. I want to see you dance. I want to see you dance. You need the strength. Happy yourself, enjoy your life. Said dear weather na ye no ayabo ziggy. I want to see you dance. I want to see you. Me pesa and chill it. You release the stress. You release. Happy yourself, enjoy your life. Happy. And I know you the M&M cry. Aje. No box sister, me bad idea no. So Bra Richard achia say woni mekuma Mavis. Mavis o pesa de nti fama no. Bomu wa sha. Hada ba je gundu no mo. Ohima gundu mo. Kwame Pablo ba ko pe ai megidi se sa de no wo de ma no sisi ya. Why in town on the where so I can come in the sister if you are 2 billionaires. And mommy dream mommy.
oba dia sawai be a halot for your partner. Ai, boy dwama igu ne so anadwe. Sa ema ne hu se se me yere oni ma se yie pa fa ho twitwi no ka ho. Now say pena betina yele tene na tene. Now say we feeling I'm feeling the army they be around me until but now I'm trying to go and this trouble I don't know how come go to get this is a true if it kaka when you go back and you see that I can't do it for that. Said you wet that now. Ade. Said you wet that now. Said you wet that now. 93.3. Now what you make a cry. Me know ya better away. So what you can cross slow motion. Slow motion. Ade. Make a check body lotion. Right. So what you can cross slow motion. Slow motion. Make a check body lotion. I didn't no pushing. I want to see you. Me better DJ Nelson ye pen slow motion is you to say dear. Said the die no. Ai. Send a party at TV I want to see. Frekas de oyire ni ha inti dadin uni obi ani asem. I Billy there was one to you one passing bia. Ejenim Utiana Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. You bring me what it. Ejenim said I'm it eh na mintimi no nti enen so say tie why ubon say na de obed da broso. DJ Nelson fish is me kan jo se bra ne be yi no why na de ye no no wontimi wo de wo yiri ni ha wono ne yire twen no. Maybe Sanyum Wema Odo Ntaban etiefuo nyina. Ade. Magic nina. Yo, etiefuo ene na ye de atwi ne ye de awo ne ye de afa wie die na ye koyen story of the day eso. Mede mabejafo ebetuja Mrs. Welbeck ena Mr. AB enene meni omo ebedi dwuman ewo Ahenkan fiduemu eha. Me pa cho me mamu nyina akwa aba eba Odo Ntaban dwumadi eso. Yeah. Me pa cho mpombo ko de. Yeah, me ado. Me. Ye de nyame ase. Enenso eye memenda fofro aya san abehyiemu ewa ha sei. Asidanka Awurade se waboye ho ban na watwemu nyina na wamaya nteboni bia woyemu yentem adwumayefo ye nyina yebusua ya nteboni Odo Ntaban etiefuo nyina Ahenkan etiefuo nyina ya nteboni bia ye de asida emenyame na ene ye story of the day no mepacho ne nua ba na nasem nyina ne se na woni abrantie bi twempena omo wo mpena twemu na emisa abrantie no nhyeda nye serious so sa na sa agoro wonani so dodo enu nti no ekohia papa ni monyamfo bi a wono de waye ready se bebia ne mfie duru no onye oba na ya akro be ware no ena papa no ene ni di nkomo no so na ene gye ne ho pese okohu na busua na oka sa agoro na papa ni di se na ye ni bresem papa ne ni kohu na busua mokoje list ni busumi mpo ena papa ne be ye ne ho ade na de tene se na nyinsen wo ho na wone ne boyfriend no so onye serious no enyinsen dada ba na nyinsen no empie ye
bosumi beye mienu miensem na papa ne koye ne ho ade esi papa na ye ne ho ade awie nanso looking at time papa no eye ne ho ade na wo de compare nyinsen no said ya se nefu no botoa ne banka kankakra na osuro se bia nkofo ebeka nsem osuro se ne kunu no ebehu se nyinsen na nya ne dia enu nti no obisa sesese ya no omo papa na ma ne afisa abrantie ni guso frɛ no so on the owo obeba beje ne ba nti se ade no nka nche papa because waka che papa ne so se wonyim papa ne so nim se one ne nanyim enso nyinsen ne so etwam bra wone papa no ehyiae nti sese ya no onye den ondwane mfi aware na se no ne mpena no ensan kotena ana wonka no kra ne nche papa no na ne ebesi bia ensi Mr. Ebi Mami papa yedi ke mechi etifo machi ya remrantie bia mene wo mu ye adwuma jo Charles ne Kweku Clement and Lord Antenes papa yase bese pani kunu ahaba yase sano obenyansa fom na we die na asem we die anoyete anu odin Niama asem ni ehu ni se sanka abrantie ni nim se one ne nyemo a I think sanka obenya peace of mind kaka but se abrantie ne hu a ono so asase tata no so beba beje ne beidie like I say I situation I had the amano pa but remember first say oka no kure kire papa na ebeboa the American say say one na papa ne nim say oni abrantie bi ne wo mi nim say na papa ne nim ana papa ne nim die but say na papa ne nim ana wo ka kire papa ne say oh me ni abrantie bi ne wo but me hwe ne ya onye serious and then share that man problem so much okay because already no medical catch us na many obi na wo ana nyinsen so nya ade a oni be ma dai na wa hu ebe take wo me hu obi kura wanyem be 7 months still ano nya ne menses wow intino at times no e be a first and second month no puno ubet me nya menses all right on suspect say onyem in a situation like that no say bibi say si o ka kira papa ni say oh you won't say emre a meni wo hia ye no na menim say bibi say wo ho but echire ma ba be hu say bibi say wo ho a senior o ka say papa na ni afi kakre ya o hwe ne mre ho na ja o pa bibi antentem ya o de koye ne ho ade die me gidi say ebi a papa ne benya ne nti ase kakra okay because obi wo ma be 2 but still be me agitum e ware no enti no eno no me fit say papa no still odono da so ho a obete na ase kakra because one enipa he krampo na ebehu aje konkonsa for zempefo ya aja obi ware ya na o ma twem calendar omo calculate yeah and then numpo when they beat me I decided say oh no ne papa ne twem pran say 2-3 months ansa na oba be ne ho ade no nti so obejeje from the day no be ne ho ade no yeah e bi nso a na one ne aye bibi before nti I think say no ma majority hu say papa ne very mature okay know him how I be handle the situation now and no ebe boa no nti na no be ma treat a guy no treat no because when there is a secret and no be treat wa usuro yeah but I've let the cat out and do treat me me kura ka bla o pe kura ka kire papa no ai ono acronym dada ana wo ka guy na treat keke no treat no o ntimi nya hwe because o betimi de koto ayenkwan a ka wa ntra ho ma papa yi ama me fa nko but ni nyina nso gina ono no senior emritia kakre oni papa ne tena ye no ohwe papa na attitude a oyo obi a meka bibi sa akere na
obesomu ana. I think say a bit based on only some more. Okay. Anyway, see, my main post was Hannah. Mrs. Ntoaso. Yo, Mr. AB, yeda say ye pa. Etiefo. Odo Ntaban Jumedie ena wasungusu a wutie. Michia nana ewo wenchi nana michia wo ye pa. Mrs. Ma wanu nkoman. Na young ladies are michia tiefo nyina. Young ladies are be insured. Debi. Ye insured ye crown ferry ade. On what basis see na akọ ware papa? Say oba o time etwemu ana. Ana say wo felisa wunyi. Ana say niama na ye de beba ofie ni aye dondo na keke ana. Enife. Ana say die. Oh, inclusive. Sisi a mess na odo ho akọhyem enim guase no kura na nka won pese be kan. Account dada. Ye nyina ye fanya asua de se nipa no no papa yi won no papa ba bia. Debi. Ebia ne sike bi ne ka bi ne fie bi a wasi dada ena ne niko bre na okurem na odo edi odo de ono papa de amia ne se oba be papa basa basa asa kura nyinse asa abehye no sister kan okura nche ne papa no ho adwempa emema sen ena timi ho oba ene na ochine ya timi ko eye ne ho ade se bi odo wo ne sika dodo mpo odwene ho ansa nti papa yi ebi a hwe from a distance we hu ne mapa bi wo mu ena opel pacho enye ni boni don't never pay the man back bonim kwanso da kanokra ne chen eye den pa but kanokra ne chen because den a no so enipa one kan chen na bre ya o threaten we ebeka ebetimi aginsem nti wudi kan ka chechemu che no bia na wunim na wonya o ye o menses fa ho nti na wunim si bibi sa wo ho e na wode bai wo sere ni sei na akosi se bra no pese wo wi a onbegin ne ba omra megin na mo ntwa ma ware so sempo ono so wo sa ahoden se ye de hwe ba de a eni onbehwe ne ba preko wo so wo no na kire no mane hu se sei ntina mai na ade kura chem se ehwa no na wo se meko ntin pa choko enye bra ne bone because wanyo ho bone it does Yo menu aba uti edwumedie ai minimpa se wuti enu nti no efutusem ama bedwafo edi ama wono no wanya oboni nti wonso menye ne boni ka kire no we eye very early entwen ne nkowo na be ma no emetatawa ma papa no nkoye disappointed in you afoba koye DNA no na bibia kopim na de anim guase aba kanokre ne kire no be ma bi wo wa emfa ne ho oni wo ebetena said Mr. AB ekan no enu nti di so sa pepepe eman na bibia enwie peye etiefo Odo Ntaban Jumedie ena masugusu amutie Ahenkan 93.3 FM esono yen WhatsApp any SMS line no eye 0594 841 044 0594-841-044 ubetimi asendo message and say o contribution bia ede alcohol ede amine yo fast ni yebekọ yen health state bet mamines fire fm effect of sex enhances on men se be me bia hye na dwen kutu se ababa wa we ma bona to wache wakoto China fo edro ibi na wanom 2 hours 3 hours no siso Mami so so bone ben ene de prewo. Yo ye bekosa chieti fu nyina. Ascension fu nyankopon hira mu pa. Ye nya so fofo. Ti eni age. Nyankopon hira mu. Die wo mu ne se endra ya ye ne se ebe ma okoti ejina so pemen na odi oba ache no. FDA fo ani wom na nso ani wom sa na de wom no so se ade bi omode ka ho ma wo kotini tumi gina so che no ye ntwero nti dodo na no oso me koto am de me kenkan ho ansa active ingredient na ewo mu na ye de ye
eduro nankasa makote ni gina so pemen ne yentworo omo ntworo nka ho enti brother uncle wofa wo kotosa eduro we no ma you are at a very high risk say one kasa dache kote ni ebewu na de ya wo mu ne se youngsters no kura ne eno okay wo young guy die die be nko time nko na wa time obeya wo be kokoto say no hunu se ye bet woman wadro to me see wa ni a sisa homa be 10 times ni egusu de wom enti wo feel say o de bia be fe no de oba 1 ubi pi kosoro ubi pi uko ye hospital sahodo dodo emema dodo na bp bebre mfiri ebusia mfiri hwe yo eye say dro we ya got ebrembre medro he o rebe ho o tanum say dro no so mo say ase de bia wuti pai usa because as akoma no eye adwuma ebro na ho oden so enti ebe ko ebe wo be ya de na wie na ebe wo off no wo say kakra say wuti pai ubi ase woni so biri ubi de bia wonya cold enti bema he o ta fa sendro na tanya cold ahunu say wo nam sa kwan no so a meka cold e be obu anta kata na ohuni esi de bia onko omuye oya ebusia hwe onwu ye na asem yesi esanso ema yenusu ye wisiwisi sandro na esai ema yenusu ye wisiwisi se wo sanom nso ema wakoma na ebo periperi ebo ntem bema obetime edi twa enye unhia ndro unhia sandro we edro we de enke ye ne se bia nipa na enyi edu baabi na anka enu crampo no ye specific ones a ye hwe ingredients na eye mai enso sesia eduro bia ye twedi eduro eduro bia senye koko eduro a eye tweduro koko de no koko no kra ye linkin kra to ayi ye linkin to tweduro koko awonto enti ye kasa etwe ne ugina so pemen kra ne ene mpacho o ha wo ho o ha wo ankasa sa na eya o kote no ebrem sa no no medro na ebrem sa no eye enya oya emunya oya omunim na nyankopon kra pata na no medro ya obey no amae wa na o de wa de abobo ba ho ei wow kote kra eye oya no ho se hwe nti na ewo kote no estretch bebria wo be ma na kasakra ho chirew the more air stretch na eba back na air stretch as a tire down sa na wo chiche no emu jegesi ya wo bo say time wo say ka woni je atwede mu mu na akola keto bi eze pe oyire ama wo yenyina ye hunu say sa ne ma we dodo na crime for FDA dodo na intimi pama show sa ne ma we nyina ye nsunsuaso a ede brain nkeka ne bp no me dey because o blood pressure ho kampe na ho nam akwa ne nyina asesa ho because wa untumi nye bibia nduro nkan mesre sane mo we nyina ede ohalba be wie chire krakrakra eku nkote na wo kotie abebe wu de kekokongu kotie be wu de ka woni mfra sane bi kama na okotie ewu na nyame kra ye wadom wo sika na nso kotie na ewi ye poma choy be sem se ndroi adoso dodo na enjin ya nya ne se de bia ye mfa nya tiemu da na empo no si ye be ma obia ko hospital na ye nya o test ne ne mabi na ye nche the exact one ebe boa enye kote dindin ne ye de wo ba ena enye kote pemen ne ye didi twe se wo ko hospital ne ye nhwehwemu a ye be hu se wo kra no bia kote no ejina so nanso bia nkwamo na ewo mu no enye adwuma nti ebe ma wo ehu aduro enye kote na ebe jina so pemen ena ebe ma wo awoba medam nyina as jo yenso ye da wasiye pa ye nuanom mema
ai enya kote kese kote tintin kote korokoro wa kote a chi ahwe nchen enya no ene guarantee edipa da bi ni nyina se ne etie bia no betimi adini ya bedini ye enti enko depend on this aphrodisiac ne sa drug sex enhancers ema ochina da emre bi kura papa bi kura de wowu to so ofe do na koma bossa no wosi so sa papa pani na baba wei na kire se yehu ya na kire se papa wewu Mr. Bi o de kakra be ka ho ba mpo no yo sofo wa look osofo bipi no koso well I think say ebi nso anagina man komo so man komo dim na ebi ema emrantie no yes no because me who the reason why just will be below 50 years as I start to use aphrodisiacs like senior message a year after 60 years naturally no say obia unyia or sexual libido no a buffer whether a man or woman or a buffer inti say member the way there a person that you a man say no nature papa for no but no like heavily no uko hospital first and foremost yet say obra ni ahwe the particular type okay mount but now say there yeah me wan say me hukura ye omo herbal practitioner o krom ha say any drobi on betil say ye ton bia say information center say ye kamu baby ye ton drobi a be ma na ho di wo fo be ma na ho di wo fo bi bi say anya bia no ko na ye yare ye me ma na say the answer no baby any drug bia obefe bia especially say local practitioner ko dia be ma na ho di wo fo just say the pakuru to do okay no last one no afa be na ho di wo fo ma so David what is going on and young guys in Zuna omunum edro no tanya bia obi baba a wakobutu ni so na say hujina na chi be say 1 hour say your ma me ba ago be ni sana I think say enye fair David ana the side effect because one thing we Ghana ha say your institutions enye adwuma inti say omu ye edro na first product no FDA be kwa test owie no nim say we me dey collab enti no bibia the requirement and everything no proportional say ni nyina ye pe na mo ne fiti ho no FDA dey bia o be kwa test ya na no Ghana ha ye institution bia ni ho a ejuma ama se si azumpo de FDA no bibia obeti bia FDA agiatu bibia FDA agiatu etoda me bisa da ba kura do de on be reject bibi se si yes unya oba na so ne da ho na se nsu top na che se FDA agiatu because bibia organa bia omugitum nti mrantie no very very bad and a good practice there was a hun so say oba Kote so bada wo hwe wo betimi atena ho agije agi wish u premio ai mi ma bre he wo you kwati free mu sesi a was happy bim enti bra embe ku hu ma oba jo ye da se ye pa bra embe ku hu emma wo ba ai sanso no ba unsume nku hu emma be ma kosesa ne emma nwurawura wa han mu all in the name say wo bechi ewu pedro ewura ho na wachi be ma yin so pedro e be ma na ye kakra tenten ndeze e wo chi no no so pedro be ma na ye kakra tenten no odi be wura mu se munya mu be pra mu hu obeyi ne kwati na kwati hu nyina aworo ase ye din si ochi egu hu na wo so oba utwa mu nyina tutu na ewo nyina ye awotre wotre e de ne ye agi wo wiase mesremo moma yani enna ho na bible say wade nyina ho kwan nanso nyani nyina ena efataye enche bia mehia papa bi oton sa nnuro ibi na megina ona mehwe na mehwe se de mrantie igusu na omo ho ye memobo enso ne wan se obekwa obi ton na de obekwa akwa chom se munyai to wa hwe kro de bebo tirimaku enti mrantie no mesremo brantie de ho na makwa no nyina ye adwuma kama ai wo se nka sex mpodie naturally no nka woni oba hia kra de 5 minutes bi ana se 4 minutes bi kra is normal because for play ni count na ye be 10 minutes a e okay na we de opese osisua 1 hour ada wo ye ponko
mesrɛ hwɛ no wankote wakoma nkukun ho ɛwɔ ɛtwɛ ho nti yo yɛda mase nti no nea yɛduru soɔ no ɛyɛ yɛn question for the day Mr. Ebi wayɛ bɛrima deɛ mɛba wo so first mo na motae ne yɛtwe mpenache obi ti me medical school 7 years owi a wayɛ ne masters still na kyerɛ sɛ wonya qualify for awareɛ no me pa cho empre me hu twi ni ye emre bɛn ne sɛ mpenatwe edi ansana bɛrima akɔyɛ ɔbaa ho ade Emperor Any mere? Wow. Any specific time, yeah, I can say, oh, as I saw that it 10 years, as I saw that it 2 years, and answer 6 months. Any mere, it differ. Ubia time, or feel say, oh, first and foremost, our rainy year, NTSA. Na nipana oko warren no. Why dream a child say, oh, at least nipa the way they won't me who nipa 100%. But me feel say, oh, sabre media nipa me hunu kakra. Me feel say ni subai the nanti any ni ye be ye mamia met me and then abobra. Ana and also no obia wo mrea or the eden a steady obia. Utimi hunu. Inti no mpratwe de enhyeda enimre. Ana enye emre bebre na uni nipa no betra no so no. Ana ebema wehunu. Ohunu suban ni because obi betimi ni obi atena 10 good years to 15 years still. Unhu nipa no enwie. Okay. Me na me ka ma asem say nipa esesa at any time. Yeah. Oh, Mrs. Tamano worry. Oh, Mrs. T. Or Prasori them. Oh, you see. Just said, Pentecost when you know the Mrs. What answer. But Mrs. Bewari, first year, second year, everything goes on normal. Be an anyamia and I don't. Now, first and uncle district. See, I didn't call regional. Okay. The Juma Kosoka. Senya misro ni mu a wan hwa wareja ye beba ho efise nipa mre sesa nipa suban sesa emre a ne tibia eyeye eno na mema de mostly no ye man position we adwuma mu na na yere a ona na te ho no ye kolo enti as small as the position no air rise no as more as say we nya omo so no mo be den obe committee na yere ne de ode committee a enye enti say ba empranche padia I don't think say there was specific time. Okay, but as I said we are very sure say nipa no me hunu to some stage bia me feel say me nene nante a ebeboa. It could be just 1 month incrofo 1 month emo worry and their marriage is sustainable. Ebi no twem pra 7 10 like senior weekend still no medical na medical school for no so kra dia ayoro ho sem wo bi say oba no ba no aduade di ni sika hwe na in the name of say me be wie no ba be ware doctor doctor be wie doctor say hey me de mesia another doctor ana say mesia nurse ni enti madam o pama die madam na o ye tire odi sike no aduane hwe medical doctor see e be from Mrs. Doctor ne de present out fa kwan na miso fa kwan so ana I don't see the reason why I say it take you all that long. First and foremost say unye ready unye preparation bia say oh ba be ware a men twem plan ne koda because impression ye time ye dey study one another intinu wa ho boa wa onim say oh say idea me feel say enche na ma ware ubetumi astally obi a one ne entwem plan for so many years before one ni pa kono anante into the who here say only no more courtship or dating whatever we call it then this time now say grandpa dear I don't know your courtship ni dating bi omo because omu di omo ho omu ya ware fo ye bia no omo ye obi kra ne te
That is it. Obi ni nete. And so still no. Onye ni ho ade. Onye ni ho ade. Ofre wo be ma foforo ofre no so a wotimi bono. Oh. Ehuna mani. Say we as one kasa na no. E mam pasum due. There be. Mam pasum due because sanka ma pasum due pa dia. Oh, sanka de bia e be so am akongo. Ke be so am akongo. Na so pasum due. Enti kose pa de mpranhwe pa de. Menyi ni se mre bia wo ho. Emre ni ho. Mrs. Emre ni ho no na de edie ni mu no na emre ni ho ana se de edie wom ni emesie wom te se da no obi frɛ se me de makohunu nanimu se de enso wonsimi ni eme na me isi ni ema ni edi me style si mi ni nyina bi no na wone me atena 7 years medicine kra na mekoye ya nka mawie na still a no me hu hwe no eno na ye Minyamba. The woman said, a man no cry near Manetana Chan Cromo, Omo Wariomo, do one 100%, 0.1% per and a warrior. No, because hey, boy, lady, when the guy with Omatrim, Panacha, papa, yes, again, on my eye, yes, 100%, 0.1%. Okay, na debut. Enti sebio suban ben kra no ba na wa oni na 2 years 3 years nti aji 10 years oni obit na 1 month kra na nipa no e wo su bi a enye wo behu ye wo pretenders wo fine meaning sa a obu ha o power any to bit me pretend am wo aware no fine but one kilo e chey wood eni me ye si Eduani wono bro so sa bro ne ka side ni Deuteronomy aw Ediani si wo kwan ezika sema na se de Matias ebu obaka so ne ma munye yie ne ma ye yie a brother me ne watena 2 years 3 years ne ma ma ye yie mi a me hu se ende kora ka so be me hu ade a obetimi aye Ediani na esopel na de aye yakora ne se onye jawa within 1 month no worry oba wo be bi sa ho se nana omo twempo na dada na sadien enti na metwemu na enche ena bre ya kwaja me na sadien be some questions bebre adin na e was one obematina 7 8 9 mo ba kura sana ga kwale wa bubo no ebi kura wo nkwala mienu enti obeti na be ma na ye wedding no akwa sorry dem ho se yemikuna onye wo ho ade legally o chumu time onye ohun ade na sabi o mo ya ya mo ade no kro mo to kro mo bre na wo a aban ni mu eni me bi wo ho a ye di akekere ye ho a na nke be ya nke menyi nala ki nipa ne nware wa enkongo tena ne so don't be enkoye wife duties no because sometimes no ono hu ne se sisi adem biom okoware wa difference be ne wom because already na o ye niam ande dada ye won krofo ho a wo be ye niam na all right but ne said ne so on fan count eno so 1 in a million wo ko si niam bia bra bedu weekend sisi akra ye ke kuro bi to wo di no ne nsuo to e bra wa bre no oyi no sa de hata no oyi no sa oh the be akran so say pia days weekdays no ye oba foforo oba ye wo ma for zoom lion ye wo mo enjoy e bi mo run shit ye oni obeda na ye woni oba wi akọ nipan open up to 2 years 3 years you know say this is my right film padia nyankopon de na mame e de be na de bete sometimes krano we try to provoke somebody say nipa no holy dodoa try to provoke the person say nipa no other side ebeba amu ohu yen sem bi mu one ne bo nkomo a answers bi o ma no first answer ebeba no ne answer ne real person no credit woni tima no aka ye woni tima no aka no o twen no kodwen won ba no pese o daada no obo I was so we fast e de be ya ne atwem na chesa sister brother baako pe no mo ware 90 so won kasa baako no ho
Wetwe di o. Be ne den. Wetwe di a wo se no me ke so kan na abortion san na mu. Wa yi wo ye mo menyine. Hey. Afi benya ware papa no na wo kura. Na wo ma. Na wo de kwhye wo maami ote ne baabi. Nyankopon hu ye mobo se empona twetenten die. Madaroma. Yo. Mrs. Yedasiye eno nti se wo ye sujani wo ye ababa wa wasi so ye abrante a wasi so na watwempena na nka wo se kwware a menimbra bi a woni oba atena 3 years enu eya na mene kasa fon so ena mse we die afi nko na wie ye die enkwa to January die enka ne plan san pepepe no ye na mse no ada January ne wa na o se da bi na next year kra de se eti adodo ena mse na sa ware o so da bi a ware de menye ready ohu enso oni oba ate 3 years Tina say ho na ya na me wo problem no. Ni nim ma mo ji wo wiase mu ha. Eni baabi a mo pese e wiase mu no e de mo eko. Look at asem na wo ka mo. Unu obi akotana 3 years. Nipa no po no onye na adwen. Na anya bia otu papa fi obi chewana. Ano kwani se on ka no kre ni nkyere wo ba no. Enye no kre. Antines enye no kre. He me oho mama ma ni clue kakra so mu ni mu obi ni obi atra senior ye can 3 good years da kokoro ni ho waka kire ni say me mense sapa honda entu be den we say guy no ne nyemu a obeje ana say onje men twen na nyin say ansa na wakoka kire guy ni say menyem odiwu 1 2 provoking this is in here Mrs. Ahenkan bra menyam koyigu mi nyimu ebemu ehu ne reaction ase woni ne nyemu a eno no be ma o clue so ho eto da bra we on pekasa sheda ko jeje no at the time on ware wo no na hwe so be try say obo ana because we nyina no why alert and dey intentionally act enti no why alert ohwe ni ebebo na ja wadwane si baby no why wa no di ne eto da nipa me tama na me nware no ladies ana me no mo kwa asoro mo me no mo di agro ni we say ebi o ha me seda e ma obufu me pesa me hwese ni obufu a obe react keke so ana so you obi a otaba besra me a obeba me nchen because na me fully dependent me obi a me no me mpa bonte aduane nti obeba me fridge mu na bibia wo ho ebi wo ho obeba na me didi me hu so ba na ma sede ja chance na esi ho me pesa me hwese obe ho rumu ana se aduane na me menu aya obedi ye no pu no obe se ja chance na esi ho ama me na so both the guys and the ladies ni nyina no at you see at the early stage no obetimi ehu nipa ho no woni ne nam no test nipa no woni man kitinkiti bi mu na ma wehu say nipa we say no say da chi bibi say si a say no be react bibi say si a say no tie ni su ba bi po odi esie mi no se na o boyfriend nemi na ubisa miska se mi di koye mi ti ni mi koye we ana se we say our intentional catcher say miniska this week o dem me be say 2 weeks meaning personally say na obeba me ho obeba na me de be say 200 cedis say die gu ho me hwese o de wow will ebe kwa ko yi sika ni bi and say because of say say sika ne da ho ni ntino obesan kan say baby me kan say ma sika nko ye mi ti ana osu ni sika mama miniska na nyeska na da ho na anyway I just want to see how you will react to those things. But every one so bit me say na me nim say it is never true. If you get intelligent ubet me study nipa no po a na and asem ni kan put the person into challenge na obehu ni suban that say put the person into challenge no na be ma we hu se nipa no ono ne Mr. Right and Mrs. Right. That is it. One be mate one first one mo we yegu second one mo we yegu third one kra de o ka se wunyi ngu kra ko obo waku na still one ne te na de bia akọ no wasan adiwu e na me de me do no oba wo na wo do odofun be no no be ma na do sa na Bible kan oba bre ho ase na be ma no be ma na do na me do no I love him e de brofo basa ni be he's the apple of my heart ni sugar in my cocoa no
now de saa no waye o life basa we be wi no ebi sida ye hu bi da na ye de na ba hospital ni abeyi ni wumbu nyina wa bi abortion na ma wode ni nyina se ni yeyi ni nyina na ato atwene obenyi na obenya warepa no na ni wura fi na afi wode ni nambe bo nka no kra nso nche ni kun no asan akọware be ma no na wabe ha be ma ne kwa moma yentu ye ho fo wai na yentum nika nkọ be bia da bia me wasem bia meka se wonya ware kra edie no ebe funu there are times kwa utimi dwane kra ko she dem na wa lock no near the town Wa break crass near the town it ukra no e basa kwa no I fed up put nka se no we dey asem ni won ho enti to bo ase youth no yento ye bo ase SHS for aye ko school yento ye bo ase na kote na nwane nkọ ba bia udwane ko hwehwe kote a sister e dey asem na e ba kraman ni chinhwe dompe wate enu nti tobo yeda mo ase enu nti no yede yen topic for the day no ebegu akwan so enche bia when you talk say you do me juju as to whatever go happen oh ima never go oh ima never go happen oh ima never go oh ima give me my alombo oh ima never go oh ima give me my alombo oh ima never go oh ima never show. Make sure what do I bring you now. Check it out, yo. And I go love you even though they hate you. My mommy don't even seek you now. Awafo nyina enyum yi ekoma mo awafo nyina adi do I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like mumu. I know what to not go do. I be your Scooby Doo sugar. Any more corner, any more namni, any more baby, and a topic for the day. And they say how to manage big and small penis. Sebi said the dia can and satie nyina enye pe. Saranso ena kotie nyina nso enye pe. Etwe nyina nso enye pe o. Enu nti said the da no, emre bi etwa mu no. Ye papa Mr. AB ekan ye no. Egumu ahoro ye was size 10. Ye was size 5, size 4, size 3, size 2, size 1. Sa nso na kotie ne nso no, ebi ye 10 centimeters long. Ebi ye 20 centimeters long. Ebi kura de ne nchenchen mu no, beye 50 kilogram. Ebi ye 20, ebi ye 10. Na emom se wukunu de so a. Kwan ben na obefa so obetimi age. Obe bitimi ka se me de me ware kura mi kokote so dodo mi de mintimi ja ware. Obi nso timi ka se mi kun de ase nkruma wono da kra na ni na mu hrodo intimi kra me de mi hu ne mi yempo ye beko Mr. AB ho Mr. AB wakoye be me kote kese se wo di oba no di eniema sa na be se be oba ni nkopra na obetimi age ne boko enkofo ha obia emma Andines papa se yeba idia idi I can't say physics for can be say action and reaction they are equal but in opposite direction nti idie de action and reaction as I said you study nipa no or partner no very well nti no your first or second even o first time udi nipa no se o hwe nipa ko no ne action ne reaction a ebe mu ehu se no
or bread. And yet, wish ni nyina no. Ana ye papa. Wish ni bi wo how to say wish we dey real wish. E wom say my nipa bi a ye ne de cross ye me ya. A man ye straightforward, a man ye real. Ti de bi. E me ya ne was style e kan. Aha, so no me kan. Entino say u study nipa ni yi a. Ugbo say eye me ya ni bi wo ho a. Eye me ya so koso ye. And eye me ya ni bi so wo ha eye me ya bra ukumi. So, entino as I said u study nipa kono very well. Okay, say eye me ya na say ukumi bia. Then edien na meye na ma ekum na me ekum nipa no efiri ho ama sesi nipa na aba benya enije. Then that is the time as I say o fall play no more so that a twa no be wealth. Nyankopon nyansa mu no o de insuo lubricant natural one egu ni pedue mu a anytime bia access ebe koso no oba ni be ma ni nyina no insuo bi di kan ba before even be man kasa before ejaculation will take place se ohun be ba no insuo bi wo ha e di kan ba a very crystal. Once sperms it is in the form of like milk, but the American cronny to say you swear a very crystal, but I don't see a very sleepy. A tropan, yeah, near sense will and say, on say Jones so acidic, yeah, and a member baby a Jones of and a one sperms no so effa into no and only alkaline. Okay. And neutralize it acidic no hon see be acidic no and destroy sperms na ba no na timi fertilize egg no so sana oba no so no lubricants e woni mu a ebe ma na se afọ and no see a very sleepy say oba ne ho e form more no matter how a kotie eso said there no ebe fa mu troka te say senior Moses do epokoko na chi a na enchenchen na youtube na infifi ayeko na mere wani kam say Moses ma wa ba ne do fa wo mu a mo kwanem na mo kwan adem no wa fa mu troka ahom kamili so okay na se basa wo a also die no size no eye small enti maybe oba no enfele so much then for play no any you're licking whatever it is no ebeye more enti to the point so be hu say oba no she's getting to the climax akakra na ne ho aba enti o kakra wa na obeye na no ebema no I am satisfied. Okay, I think say ana say wo oba no so ana ufi say be ma no e got so too much enti untimi a na say ono na adwen e ma so said this is it una woje na wobre inti no buy ya straightforward or the baba be shemu a also bet try say we play games or the fa to bokakra o meba such a way say also no obey very well before be allow na wow no Messi yes my men pause wa hakakra no on fa de aka no entwa so etiefo Odo Ntaban jumedie ena wasogo so a wotie no ene ye boni tewtew se de be ya monso mu betimi anya ebre na mafre abem na maka monso madwen enu nti no ye stream live on so e wo Facebook Ahenkan 93.3 FM ne capital letters ko ho sese ya na kokohwe na leave your comments and contributions so questions nyina e wo ho message kotekese koteketo a kwan be ne ye be fa so amanage ne yie na yetimi ate da esese yete ne nkoye se mi kunkoti so nti odi mi amente yo de woman say enya kote de bia ya meka enya kote kese kakrakara ne de ye didi twu kote kese no bi kura ho a emunye de eno kura ye bia ya ntanye de because oni mi use de woman say hunu kote size
send ye ka 2 ni 3 ni 4 uni mu criticize then you know what to do sex positions bi wo ha emu akoteketwa enti wudi a enye he enye ode yemfa ne say wenya ho time adi obey ho agro kama minim se me kotisa ana me kunu kotisa me mpene se obedi me obema me style bia me sre no kra beje kote ne half because kote ne sha already is dada ene bi so me so me wo sre kakra me wo to kakra okay se me kunu ka se de bia me peja me nan no onimia yes ni keshia na che se me sre a blocking no esikotie ne kwan enti saa so honum naka ebia me kunu wo saa kote kesi ni bia saa kind of positions na wasa me ma no enti me sre na age part of kote no enti dia ebeko mimu no kura no enye dey entwimi anko kama koma enti wo se yenyina yehu unim so wo kote kesi a bema unim se positions we emwa even po se waka na bia eno na wo pe a so wo obu anye the mere fact so wo kote kesi en na che se we really welcome brother wo ha ho no for so be wie na wakoma nyina ebo onya hwi o kote kesi dodo na anya kote kesi na didi twe kote emu odin na ejina so na enim niam eye enim na dwuma kote ketwe wonim se kote esa inza tie nyina nyepe enu ti ma for plane nye dwuma yiye di kanya oba na ho sign wano wonsa yogurt toffee chocolate sani hwe oba no twa ni di tafremu hwe so bread nyabotre fe tweba no edi agro kakra na wudi mo bana kasa no onya orgasm no 1 2 3 4 climax last one no ena woni ni nyina mo yede munya bom hwe unya breadi oba ne ho agro fiti ni trimwa besi ni nasia oba no kra udi no he ukote de kom 1 2 3 pe po na ho ba enye hwe uncle because we already know when you sese wonya esa kra no ano twetwe asa opentem se fa okote ne shemu na anye ono abre no onpe ne ba binda edu kote kese nya bre kote ketwa nya bre ne di oba ne ho agro yiye esa kra di oba ma ne ho bo yen kasi yen fanye tuemu da de debi nanso ensakra etimi didi oba techeme ya etimi didi oba ma ne ho ba enti obema nya botre uni kwoti kesi anenu jese wonka mema anka se bi o China for anka yenye enkomo nye mema ai because at this time you so mu no mu kuta kwoti enye kesi kra nanso mu so no bebre ene chi won hemfo brother tobo unim ya for play kono kosua afi ko te kase so hunu position na oba no bedwane ejaw be me bi wo ho no oba da bia ji se oba ne tena nso ehia so na he mu nyina tutu dia me yakra so wansa anware na osa akonya obi a yekote ne kwoti sade a wase kwan ni nyina ye dwiri greda esi nyina tutu wayi mu na mpa ni nyina tiko na ma to create akwa so wani nyeda brother to bo hwe mo oba ne ehu naturally o ma bi wo ha wo ye ne dan hu sa yo ma bi wo hosa naturally ene wo bi wo so onya memasem na so fa be makra enso ne ho so to bo wa kofa bia de ne ho ehwa kakra wa nye careful oba no kra oba na ntia enye ne deda debi esa se de we obe wobre de bia ji se okobata ji se udi ni wie bia woye ne ho aduransa ansa ne ho kura ewu asa de bia okwowo ba
so you be a wupedie. Uso There be a pese woody. Would be also pese woody. Also won't tobo. That's how I enjoy sex. Kwatian or pese kwatian or piani na so bani chum and sana one who say oh there be bread. And the operation. Oh. Esa uma e twedi no kura enye na. There be. Wo ka kese kura wo so tobo. De oba no hwagro. Ma ne ho fo ye ofo bia e ye friend dripping wet. Asa insuo etimi etoda kura etimi eye ase ho messy kakra. But wo kotekese a empepa endabe because I never oba no. But wo koteketo ade a mesrew. Obe pepa kakra because one pepa de any utoma yehu. Obeyira wo it's impossible yehu ye kwete size no atobrebu that is what atobrebu yehu ye kwete size no why na wa nkwa nkwoto amene mu ama wa ubewie wo hwehwe ukote kura na hu Mrs. Ede na semu bayi I think say almost wa omokote ne so like say na Mrs. can say naturally no ya wa maybe o ha yeah. Oh no. Only the bell yet foreplay no. Obe wete all right, but still no. A hono isa. Yeah. And I say by aging so no. I think say research say a man in particular say age ni air kosra. Now hon air dry. Yeah. I think say there was so many sexual lubricants. Yeah. Ebinum flavor no even very nice. Yeah. Say no crapo enhance sex no more. It say o try ni na it doesn't work out. Ko pharmacy on be more lubricants and also ebeboa. Yeah, ama bibia koso. No cry no we frown on it say pharmacy because in coffee baby reacted to sal lubricants. Yeah. Baby. And the best thing they say ebia sabi won fi akwanim but ukunu gina so still o gina so and am this sex life na mo be boring enti no unim say ebia lubricants now here go to the hospital your experts wo ho a omutimi ye ya se no kra ye smie ye de swap ne fa ho a ye some test bia say bia sa lubricant we be boa wa because obe use we no infections obenya aha it's patron see the right person nenya the right answers. Okay, see the right person now on chere with the right thing to do enkofa bibia kekobi timiti nkuto no de afa ne be ma ho chere say etwani mu arenti no wodi di oba no just obi kura wakoko batakura nisu anu akofa no wate bibia na ni betwa so bi on de opa ne say etwani mu afo wode de saa wode niema be wurawura wo saa fe be kaka na otwa na kasa natural flora ni nyina waku ni nyina anti infection bi etwa maje say eba be kra wa hemu mesre mo pa ahomatrofo no eye 0201 944 0201 944 0594 0554 820 910 0554 820 910 Ufra enchane Odo Ntaban na waje me so se me tu akomedo nchen oda nchen dada so a me de me da ho dada wai. Hello Odo Ntaban abozigi de e ma na yeti asisi an e bi enu nyina obi ato na tuba ha obehun kotokuru aya se kotokuru e de da omo ho number cho di ni baby free man eja dance ni last week my friend yo eja dance so me pa cho ho ye de nyame adom me so me ho ye pa me ware ye but ni atamu pa ni shemu adyanka sana ye and then you see am dey from say oh so the last week me can attend the fair at the master teacher na be ma ba ko ma mi answer but and then last week or the man and the brand or one you doctor no also a cancer for a family no after any ya boy black asa and say who the last week can say me pesa me wale na obedi ana me ni oba me nchen
ɔbaeɛ no asɛ na mepɛ sɛ mehu sɛ ne ɔte sɛ ma sɛ wobɛkae kakra makae na meyii me nneɔma bi gu hɔ a ɔbae wansi sɛ saa da no mete question wɔ ɛtu da no bra no kaa sɛ ne kwan sɛ ɔsi because menyɛɛ no ho ade nti ɛho nhia sɛ wobɛsi nti a ɔbaa no yɛ no ɔyɛ right fine baa ho sɛ nnɛ so bra baako no ɔwɔ no ɔnso kyerɛ sɛ ɛdi baabi a ɔbaa no sɛ ɛsɛ wɔware no at least ɛsɛ ɔtumi examine no ɛsɔ ne hwɛ nti wohu saa de no sɛ ɔtumi yɛ na ɛno no surprise a ɛno no adi ahoɔden no ahokeka bi ne wodi meka de akɔyɛ ne ho ade nti wo sɛ ɔka na ɔka biribi ma no sii sɛ ɔno kora ɛdi baabi ɔtumi ba sɛ ɔnwareɛ no wadidi chance no kora wohu no adidie kɔ tumi gya chance no wobɛna woyi a wohu sɛ waboa ho nti sometimes ɛyɛ na answers a yɛn questions a yɛbɛbisa yɛ questions ntia the answers is so everybody saying say answer ɛbɛboa yi nyinaa but then another no kind say you ban so ɔyɛ fine ɛyɛ nti ɔbɛbi de ato ne tirim o nti ɔkɔ na mpene bi wɔn a oyi ne nyɔma gu a ɔnsi ɔmani sika bi ɔbɛgye akɔ na ɔyi sɛ ɔbɛnya ahoɔden sɛ ɔde bɛkɔ akɔyɛ no ho adeɛ daabi a nti no mɛsrɛ mo ayɛ ana monto so nyɔma yi na bibia nkɔnyɛ yɛda ase nyame nhyira wo yɛbɛba dodo yɛda se yie paa sɛ wofrɛ ba dwumadi so bye Mr. Ebi ofrɛ for foforɔ aba yɛwie a hello oh hello kose ahomatrofo no ɛyɛ 0201 944485 0554820910. Hello. Odo Ntaban. Itu akome don chenyo. Me pa cho dini baby out free. Pa che dini brother Richard Machan. Oh. Mr. Mavis kuno brother Richard. Number cho boko de. Obo da ramba jina we. Nyame adom me so me ho ye pa. The patch wadwe ma ye. Yo. Nze abeje phone e mo adwuma. Yo. O bo adwuma fa we die. O makasa na akira kuma. We biara fa ne die. Nse mo start na nse we din ka se opebi ehu oba na mta anche. Eno ko ware no. Nti se fata se obo be mana mane. Ana obo be mana mane. Man say, imagine Chem Cacrano. Say, the money who and Nibusume and O'Quain and one day then Cobona Mania and Cafe. Cynthia make us and say, only your bar at Tana, India bed 2-3 months or so, and in bed 7 months. I told the man who said, Obano, a colonization young dear. And I think someone who can question that will be on any day. I say Nipan in your day, and you're ready, say, to say, why readiness about in India? I don't know what you're wishing. If he say, Mini Abano, or Boha Panama near or Dog Council, and you said, you 15 years old, country, cousin, you say, na, when you know about now, a branch be an amendment, say, cancer, Minya or Baba Jenny, but if you say, maybe a better person actually be a little bit. Yancer, cancer or dog council, the ultimate boy say, na, on a cassa, I would trim. Did he say any parents wedding? A bit tinnacy. Why is baby or your grana? Which you have Beman on Sunday, Beman now and no banning him, you know. A cassa, Emma, problem, and see, if he says so to me, a yenisa. You as a you bra rich ye da say ye pass o freba dwumedie so na wotwe sene die na wa beka yensa e wo fie ha ne ye ne wo edi dwumedie fefefe. Hello Odo Ntaban me pa chodi ni baby a free nana Nana wenchi nana mpacho boko de yo nana yeti yo obama danche nene ke wa anko ye no wa dia we be fine be mano asho obama no ba so show no
ebi sɛ ɔne no atena bɛɛ sɛ abosome anaa mfeɛ mmienu ankɔɛ no ho hwee wohu sɛ woyɛ bu nokwasea nti sɛ nyinsɛm bi ba no ahwɛ nyi koraa na ɔwo a abi koraa wahwɛ a ɔnhwɛ no ɛna awoɔ nso so mmarima bi wɔ hɔ a ɔne ɔbaa no bɛtena hɔ sɛ mpena ne no bɛwo a wotoatoa so abɛpɛ nyame amoa na sɛ sɛ ɔbaa yi kɔwu a yɛsɛ kɔyɛ ne ho adeɛ na wakɔtɔ daka ne nneɛma akɔtena fufu n'anim afei na wokɔhyia ɔbaa no ayɛ nti mmarima a ɔmo ne mmaa atena hɔ a wɔn nim sɛ ɛnyɛ dufodeɛ ne yɛ deɛ ɛnyɛ wɔn mu nyan wowɔ ɔbaa so sɛ obi ne wote hɔ na wohu sɛ ɛkɔyɛ wɔde wo fa so ɛnyɛ ma waka kyerɛ sɛ sɛ wakɔyɛ me ho adeɛ a wode metumi ne wo ntwa na ayɔ nti ɔbaa no ɛhyɛ ɔbɛrima no bɛrima no so so saa na ɛsɛ sɛ ba ɛyɛ yɛ saa ka obiara bɛgyae na wahwɛ so no wɔgya mpratwe no na waware no na ayɔ bi sɛ ɔbaa ɔnim onyam ne awareɛ asɛm a yo nana yɛda se yie paa ɔbaa w'ani munyam ne awadeɛ sɛdeɛ nana ɛseɛ ɛno no 0201944485 0554 820910 hello Odo Ntaban itu akomi donche me pacho din ne baabi a wo frefri ya freme akwasam beteso odankwanta yo odankwanta fo nyina ho ye mpacho ma wadwe nche nkoman magense oba na oni obetia be ma fo bagie na me de ekamenko a jodi kan na ne tina onya ho na onya ho de bagie so ka che ofa na tete ka asna ofa be no de na ka che nse oni obi na tiwo ba sini sin na won to onye oyi be ma ba kwanya ready nti no enmani ya no esenko odika ma be ma na yawe opa o me no ade penso a ono so enko okay because you know that o ka se be ma tada na FFF nti nyinse no nko ade dan se bo boka se onene nanya ile kamen kwa ma jindi a on kan be ma ba fofo na obanze onu bi na tiba nyinse ewo ndi so pena onya ntuwase na pom so be don dia onya ntuwase na owuya be ma ba kwanya ready so be wa because so yen ho ade ni mi ya na nyinse ne ba so bi kura pa be jajo kata na nansia we ye ho ade na woni na we na nyinse na ho de dada na so on je se be ko fa en dudu ya ba okay di kamen kwa ma jeni dia mi den ka be ma dada na on fa nyinse na ema na be ma fo na yan to bo asi so wona da obewa na no obewa na waware na wi o so wa na nyinse no tamo de ware no nyinse no so ebrusa ntesi a no nko be ma dada no ho no ngugu so a wo a no wasan ba ni kuno ho ndine so ka che ma nyinse na ayo o de kanyam da ntino ebe ba ko fa edugasia ba ena de to sun yezu mu ka se oba ne be ma mo twem plan etama ebla hina se edi oba se oni be mate na se be ma ne fa oni tan bosume mi ensa ko bosume na ono na be ya wetu be se kuku hu we busuafo ntino se be ma na kan sa jewa na se ase di be sa fina se wo oba na ka to be ma mpese kuku hu me busuafo a aso da mi fi be je tutu woni yenko ta be ma na se hu se be ma na nya de oba wala die se wo so oba nso se be se wo so fa ho agi se oni be ma tena bosume mi ensa na so agasa yenko busuafo na me ko je list na me ho na so idi mi gato ka de be ga se e bia o posun to da mi fi be ga se yu mati yenko be ye chi be se be je gu ntimi de oba de o tuna se be ma mi no tuna se be ma na eni moni wanga njo se mi ko busuafo de na ka mo se be ma na nya do be wala yo yeda se ye pa ye papa ofrefri oda enkwanta 0201944485 0554 820910 hello Odo Ntaban me pacho udin ne baabi a ofrefri kwasi ewu a bra eben me pacho boko de
pacho mo adwenche no enkoma ye na ma wone ne so kakra ema yen pacho say no nemma bebere na ba opesika on power ba nanka odi kanka no kwa na kire na nanka ebia obema foforo no bema na chan kakra ba wan kan no kwa na kire no ena odi sika no chi na asisiera obema foforo so abe no hade into untumi infi that relationship na aye problem man ena ba kuna oka impenetrate emre no madam bacho say no uma obema chance oyo oba na uma obema chance say dia me trashe ebe any day you know the sound obu na ma hotel oh me trashe for no like enya na kono kwa so onko ware with you because no cray we use we you know anka me ka me kwa anka emo oba bia ma be ma ho kwan e ma no use na sana akwa no ho ade yo yenso yeda se yechia odan kwantafo nyina enuano ma ene de mema na etu yafu yo intimigidi yese wusua bi nyese wuti akeke but fe bi tu kotodwemo wate omo kire yen yi ni nyina secret ni nyina wate oh kose 0554820910 0201944485 onsu betimi afre na wode wadwenkyere aba. Oh, Ade, why and on the memory 0554820910 Hello. Hey, Obapa Awurabena kope. Yes, darling. Odo Ntaban. Me talk on me don't change, mommy. No. Me pacho wudi any baby I will free. Oh. We dey wa oni pa Kwame Pablo ni. Oh, Kwame, we dey facha me mante wo voice no why. Oh, asemo. Na pacho boko de. Nyame adom me na mo so e. Nyame adom yenso ye hu eye pa. Anywhere there, me show Facebook live. Na mani age pa ye. We look fresh in your African wear. Oh, thank you. We look dope. I want to Beyonce dress. Doctor, we look dope. I want to up and down him. Thank you. I'm sure my name of Juma Pamu Boma at Chimtani and I think that we are really imparting a very great Emma and Mebuna Ebapa and see with them a bomber bus and I'm sure or Mama every weekend be a mobile share and much and why Diana yet say besides Yawariana I am massive. No, God bless you. God bless you too. Oh, Kwame Pablo, Nyame enshra opa, we a proud listener of Odo Ntaban Jumedi. Nyame enshra we ye pa, Nyame enshra wonso. Na oma wunya ware pa, said the year can oma wunya oba pa. 0201944485 0554820910. Mr. Ebi. Papa ne kan sembi. Last week me pacho na o kan sa. Aha. Na me pacho we dey wan kasa yi wa dey ano. Bibi ni eja danso. Pacha. Yeah, eja danso me ma ne confuse off. Asem na me kan ye no. Me se na no o kan ye no. Me se onware lady no. Enti na ni hu kwan se osini ama. Se osini ni ama. But me kasa na before me ba be free line also no. Me san ka kire ni say anytime bia obi be yi bibia no bisa nipa kono ne reason first. Yes. Enti no on enye say when see ni ama no just one particular no pen obe gina so say o oba no eni suban. Debe ye hwe one side pe. Enti no me ka kire say ombisa no the reason enti a when see ni ama no ebema excuse no the be man no ebi wo ha genuine ebe bo am we hu say oh okay e bi ana me ma me say menye bibi ma no say enti na mentimi amantem ana say me ko e bibi enti na mentimi ana say ene me mfele say mesi unia ma no ana say obeka kire plain language o nware me enti no
me see wo niama no ma so ho nti no eno no be ma na ehu nipa ko no very well ana eneme can say on put nipa into test e ho na all problem no nti no of are say ne test ni bia ye ni say o de ne egu ho so wonsi that is it enya niama si ni pe any tester obetimi e dey test oba no enti niama ni de so ba na nsi a ombisa no ne reason no ana e be justify say maybe she get good intention but this is not the right time as I say sad way it remember na confused and I'm pacho last week no okay say obane hard working yeah all right and the fact ne say sani oba bi say osika otimi ka say onye ne papa no at that time no sa na oba no say nye mandate say wo so niama time a on worry sani e said Mr. Ebi kan ensohwe na bia into the go na wansi a na se we hu say why decision is yours say lady na pass say any ne hard working no any NCP na che say oba ne ye na bia dano bibi nti and wanye enye nche won ware nipa no enye mandate say chinchina weekend bia was so be zoom live ma Dabi. And ebi mo nso ye ma ekoye te se eye na sedie me pacho me bakakra. Kose network no MTN for ene aden. Ebi mo ye ma ne ye te se me no nete nti e wo say compulsory by force. I was so ye. E wo say wo ye. Afi de obani bi say scan now the usu. Wo say enya o papa. Me pacho enya offer for bako. Hello. Hello, ma. Yes, dear. Hello. Hello, ma. Papa. Yeah. If I made a program from the one I'm starting, I'm going to start you. Okay. Mr. Brown has been Ukrainian one man special correct. Yes, I'm ready to marry. But then, I'm make a choice. I'm married from a woman. Yeah. Person made too much. Your baby idea, me who I'm no person, me no kitchen be on over Samia. And you want to say, oh, Baba, then on my to come on. Mamma will talk with you, but the idea may know that, yeah, but make you is on. Hey, when in now, yes, sure, Mr. Danso. Sir, oh, and you, Ohojo. Just a scandal pool. Ubi, I shall necessary or more by Nisika. A mrebie ni so no be twempra e was so money sika you see empratwe mu no the only thing a woman is say you just give a gift e chere benevolent me who see na me kan wo twi e chere odo a wo ma no enti no bet me ama na handkerchief bet me ama na chocolate masa onye ni o papa te say na de bia ye kan no aka say wo oba me nche bia say me man chop money anyway see debe say who feel say lady no open asem ohia moa oni hwefo papa bi ento pese obo na e your will but men fire no enye justification say oche na okase men ware wa aka say me na me hwe wo bla obi amfo so Mr. Danso ho man pocho me see fa into papa kasa na papa kin na mate I just me go to my to be requested for by the police. Why? Mate, into no bomodin afie we dey say the waka na ye hwe wanim. Yep. Erade shirasu. Me kotoshu am be na ware na to. Papa so kotoshu. Mrs. Welbeck nsu kotoshu. Me nso me kope bag ne material pam. Eti Mr. Danso. One ye first listener ye beba wo wedding. Odo Ntaban crew ye be grace wo wedding. Eti mesrew. What say baby me say ye beba dodo. Obeba enti no koso ahwehwemu yie. Why? Na nyame nhyira so na bibia anye kama. Me pa cho mate. Ye da se ye panso. Bye. Yo. Oba na onye bi no. Afi no okwa kope bi no. Oh, wo bi dada. Oh, wo bi.
Beme bia beka se me de mini bi oboa. O bi. So ni bi boa oba pe there. O make me within 1 week. So I say Okota Ade Okanta. Hello. Odo Ntaban. Me pa cho di ni baby a free. Samuel o free he. Abenase fo nyina ho ye. Yo brasa me ye tie wadwe nkyere. Me pa cho wo ye nti wasem ni ye. My two, I can say. Then go have a poor banner. When I just on the train. I won't go be more. And of pressure be my son. It is going to be my son, you ready. Now, where's the end of it? And then I go fast down and okay. So about down, so only to be my neighbor now. There's no way on my hand. You. Why, I won't be with that. Why a bedding. You, brassa me, yen so yeda say ye pass o free Eddie Badjumedi so. Say, Mete the Okania was a memani be or more quiet and penetrating dream no more de conya what dear a dream. In the yin saying Yanko bar, nice or bar, and I say what the yin saying Gina swap blackmailing any obe worry me. Who could see a bushian so munya almost say, share one year dish obe worry, natures our worry and Ankasa walk on no. And you do be or cause and come in and make a boba could be in a yin saying by Nessie, I should children a man by force. In the Basana and Mawa dear no, in Timmy engine in the moo. And we tell you for Mama yin sue bibi. Why? We or banner would see ya and funny saying and trappy bema. Bema won no woo. Yin send a bit me more bush and for dear Genema for Sina, mana worry but or worry we are Miss Awari and Unyan Jay one I'll be jay. One I will be jay, and we tell you for Mutier and Rantia Mutier, Kwame Pablo, Mr. Danso, Sebra Danso, just a for Mutier in our finna more planning some of Bewarino, Monchester Mubesian BB, Efrim, your ban, O Donna, now Dono. O no, na men could dino. Now one could yim. Is on yim na when could she bush your pa, ye bet you now by force a more warren. You. Ye ba, na ye the in sex position for the 19th April. Ensio atoi na ewiemu aye nyunyunyi die na ye the sex position for the 9th April. Sex position for the 9th. And I sex position the yan year 2D. 9336 position. Ness Ahenkan 93.3 FM no. And we share whether nani yesi de be na was it me. Emma Ahenkan nya sex position binti your friend on 9336 position. And until no baby I will be on Facebook say ha na koko he Mrs. Enemy amu ye be demonstrate 9336 position actually. Anti sex position na ye di bena mu no message sex position na 933 sex position slow motion let me catch body lotion I didn't no pushing say what you can cross slow motion yeah slow motion let me catch body lotion I didn't no pushing I want to
aha pesumie sese ya enwum ni gu kwan mu na pesumie sese ya na de sumie no fa to mpa ne so sa fa o pillow no fa to mpa no mfimfini sa Send a party ya chidi ya me I want to see you there. Oba mejidi yese wadware dada wanya perfumes bi egogogogo ho ama ba bia yese hwehwehwehwehwe be ma mejidi se nso wadware watwitwi hwa na se kote na se niema ni nyina wa ni nyina afiri ho oba mejidi se nso wanya nice perfumes bi ene na ye nkwai fa pillow no anasumie no fa to mpa ne mfimfini sa Sister, me buy idea no. So my mini wa. And I won't go na what ya. With the same na me ma na wo brand. Ajay. Green, messy green, boom wa. Wodi pillow na to ho sa no oba ya ye for play awie dada. Oba ma no wamiemia nso wamiemia no matafetafre mo afefefefe mo ho enti mo awie sei no fa wa ya ase ho sa no we no wubutu ase wada na wodi wani mabutu sa no wubutu enti se be ya o to ne be kosoro kakranti no wodi wa ya ase no betu sumie ne so enu nti kan ho ye ne ntem fa wa ya ase no fa to sumie ne so dampa ne mfimfini na fa pillow ne to na fa wa ya ase etu pillow ne so megidi se wodi to so fa to so ntem ne nkwe Best my skin and I thought no. Best my go solo no. No come to we na practicals into ye kanona wo ye. What the wire sena to so ana. What the wire sena to so sa no pillow no manin kosuro say ye two kra fa to so sa na wire senin na so. Na wanim no etimi ada form ye e wo mpa no eso. 9336 position e say ye abo zigi. This is a true perfect kaka. When you go back, I didn't see that. I can't do it. Said you wet that now you know. Said you wet that now you know. Said you wet that now you know. Strong ya me sao. Now one trip and make a cry. Ajay. Me know ya better. Kakra slow motion. Slow motion. Check body lotion. No pushing. Ajay. Kakra slow motion. Slow motion, baby. Body lotion, Ajay. No pushing. On se wonyam fan shemu so wankasa upu woto ne saa na etwe ne ball ho saa ne se etwe ne face be ma nanimu saa o wa pagya woto ne kakra ne dasumie no so obo ne wonufu no egumpa ne so saa e wo fom pepe e wo se wuti ne da fom na wo nsa ne gu ho saa na wo wuti ne to so Ewrade 9336 position me say ene ukudi wo bia abo zigi re come on Ade. Afe be magina nechi sa wokoto nechi fa wokoto dwe esisi mpa ne so wodi esisi mpa ne so sa no hone de bo ho kre enti wo hwe na se oba no oyobi odi ni huni ohohuru ni twemu ye nte hwe na romane ye kama wotumi de wano ebom kakra wotafre bomuski ene na ye ko nti ne tekremane na musa na wo jeje ho ya baba so afi wo ye tafri mu bomuski awie no afi bema the entrance is yours enter the wagon fa wuremu na wudi wuremu na ma ne nya wurudu
said ya wode ebo tunsuo mu obaketi mu na agibran da bi fa konen kakra chase fa to etwe na no boko ase wode twitwi ano de robi ano kakra je o de robi o aje Aje kwa si fechuchiano. Oh, kwa me fechuchiano. Me pedia wo ye no fechuchiano. Etwa na afo sei. Etwa na chese mu aye wet sei. Afi nsuo na eba no lubrications no. Wo se aye se memman. Bema onso de no wo se bibia kokama. Enu nti pia so fa hye mu sa ni nyina na yase ni da pilo ni so enu no unya G spot no. Unya ne clear pa unya ne clear ma menka ne ye na wo china yanko ka se Awurabena se clear unya ne clear pa wo de be body sport ni so ye afi fa boss ko ne kakra wo ne slow motion kakra wutimi di to ni di agoro wutimi so do nsa so ni waist ho saa no na se wo miemia ne kakra ho no stimuli bi wo ho wo be hu se wo feel fa ho saa afi boss kwai pim kwai pa Pong pong. Ade. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can find. Wa born tentem kakra nti se na yedru sunde ye kwonu slow kakra on se die no ye ndi ne papa sa wo born ne papa na afi wasan ko ne boko kakra na amana ye very emotional nti born sa ko ne fune da ho na de born sa hit it kakra I sing for you wanna be like you do. Baby, now you are go pick up I am Flavia. 99.336 position no enu enie try na wo de hu se ne etie we no edo we no ni nuane doggy said the moped dog in we ni nuane doggy ba je se we no eye ne woda ho saa na wo de sumi ahye na ya sinti we hu se oba no wonya tinka foforo bi wo de hwe se ne wo yere jeje ho hwe sister ama se ne o jeje ho hwe ba eyi kura de akua de wo su o in my heart there's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do. Cause now you are true so I baby why na dear you why na dear we me fanning chat to 0554820910 0201944485 why na dear we why na be bold no betimi afre na waka said ne experience sifate fi say ya mamomra me gidi say we dear we ai na etisen eda na Edru se ni da ya na nkofo fede so mo be fro ana mo nwie ye yo de mo nyire mo ho ye bre na ka 10 minutes into de mo nkoso ani 5 minutes mo fa nka na mo ni nka ho why mo wi a and talk say you do me juju the way I love you now nobody go feel love you like I do damn it all with yeah and talk say you do me juju that's whatever go happen there oh you man menya bema bako Awurade hello Odo Ntaban Awurade na me pa cho di ni baby debi udi eye ekosen eye pa Awurade de chen akoko no de dodo because matise sister na esresre wo ho
me ankasa. Wana wosre. Omoze se ubutu osadia. Yakopo mbakura obeso nu. Nyame ba obede. Ose Nyankopon ba obede. Obeso nu wati no asefo. Obeso Nyame. Dampa yedase pass. Ade ede wonuam. Eno ano no dibi wa dibi na ye bre ni da bia de meka no ye bombre wa entimi ni biem enti di ya me ye hute yedase pass ofreba jumedie so. Oh, kose yin your friend for so ne line no aka tum enti ubetimi asan frɛ 0201944485 0554820910 udi ye ne net same position we 9336 position eye abozege aje Try 0201944485 0554820910 Bema baako afre ema ne de ya na asem ofre nso menzo ye pedie pa wo ya na ye kyerɛkyerɛ ye pedie papa ase ye kyerɛkyerɛ wo nso ye boa Hi darling. Hello, good evening. Good evening, Odo Ntaban. Me too akome don chen. Me too akome don. Yo. Mo program mani jugu pa o. Oh wow. Omusha se me sponsor. Ai. O no me jugu pa o. But what say? Hello, did you na ma class pa. Also ni momo for you. Ai. Me papa say send the momo for you ho no fi say mama wa feel afa ho. Be ba ti o ma te. Oh, and ye me de bia 10 to 12 why? Tiyako. Me brother ku no friend, what yanko bo be be. Obe piano to nchen. Yeah, that's it. Oh, Vodafone. Me pa cho Vodafone no hard drink akran to bet me afresh MTN no so. Hello. Hello. Oh, don't sabai. Me pa cho call say ana. Wow. Me hu say madam ani age. Mutu free man wa free. Oh. Ene na baby wu abo zigi. What Philippa? Oh, munko dware na munko round 2. Na position we dedodo. On said the name na mu no. Me hu osunsum wiase. Sister, order you. Oh, call na kate. Yeah, that's say frɛ ede ba dwumedie so. Mani gisa ne enso ye ni age pa sa e na odo esese eye. Aka yen 4 minutes pe na ye di dwumedie no aba awieye. Wonso wadi awia na wo hu ne sen e ko sen na eda na net sen.
Bra Richard, one sister Mavis, mo de area na. A chance for. Mo de area, we ye 9336 position. Me gidi say Bra Richard wa ko 2 rounds so cram. So de da no kan wa say o pepa. Me so me kwa me kodi me die. Mrs. Welbeck. Ono su kodi ne die. Ono kwa do tu kwan ne ya na oba. Wa ye warm up ne dada. Mr. Ebi die. Ne yire friend Mrs. ya wo si woda hokra ono won hwehwe wo twen no. Yo odo die ede a ampa. Mo position yi ama moni agi nyina nyame enhyira mu nyina na se ne edie ni ye de no saa na ma aware ne nso enye de na enye from saa yenko Facebook abefo ntentan so eni yenko read comment ba ko mienu bi ye nua be ma kwa me Pablo ba ko pe oh ye proud listener afie we wo be ware was it dope show in town. And on say Madam Host is looking good in her African dress. Oh, thank you so much. Kwame Pablo now was Mrs. is also looking dope in her Beyonce dress. Wow, Mrs. That was say Benjamin Amwa was a very nice program. Thanks. Yo Benjamin yenso da see pa. Ye braba ko say Ali Gayshen was a good evening. Oh, I like this program too much. I can't wait to listen and also watch you live. Please keep on the good work. Watching you live from Ahenkan Odo Ntaban. Ye da say ye pa ye da say ye nua be ma ba konso minya messages kakra nso e wa ha wen obi nso se wono nso etie yen wo hwe yen free aguna so aduro ono nso se nani age so oni hu ye pa ye bra kwame nso ono nso se ofre o trophy asaman kese ono nso se nani age pa na ne yire da bia Yesu asenduam an ene de me se position no so wo yi ni bi no chese enema bi a afefa ne mu echen electrical shock yo ye bra ye da se wutie ye koso ana tie na kacha asaman kesifo nyina na omonso entie ye wensu firi achim so aduro ono nso se wodaya se yie pa na program ne de ebeje award pe nyame enhyira so ye da mu nyina ase se mwanya bre na mwatie yen da bia nso muntie yen saa mesa akoma bedwafo na makotie me final omo final words Mr. AB final words na yemfa dwumedie no emrewi Antinous Papa kakra meka mmerɛ yɛde dwumadie no ba wie ne sɛ ɔmo ya no ɔmo asɛm ha me paa yɛ nua ma ɔmo try sɛ wɔn bɛyɛ dependent okay ɔmo pɛ adwuma nyɛ sɛ wo ko school no abɛyɛ civil servant anaasɛ wosua nsa no adwuma na wo aba bɛyɛ adwuma okay sɛ ɔba wo yɛ dependent a sama kotra ne so meni we na wo ho ni we no mu no anka me fi se ni nyina to betwa o because se wan kasa wo ye wadwuma o te wo ho ne wo ho ase a adentipa na se be ma onye wo ho ade se ma se same ne because bebre e kotra me ma no so because of shelter okay baby obeda 5 cities o ko adwuma ade chia be ma no e de be ma no eno so mpo enso no ni e brim wo mo na che se ensem bebre but se o hwe ma na ye dwuma na che se o gira ne na so enti bra o ba ba ni ho ade o ma ni ho ade o emfa ni ho o so ra no po be ko na dwuma all right o ma ware na o tini papa fi on tini papa fi a wa han apartment twetwe pon abi na ja wa ye den o bo ne bra wo but se o ni dwuma ya ana ma ne tembia no asa wo so ho akwa be ma no na me ma no so yenye hunu sa de na ewewu ne yepa bia no ye de ye last one omo a eti aware ho a threaten ewo mu bebire no aware ye mfa nko heaven se wo hwe na be ma ne threat o meku most of them are yeku omo ni nyina the first time na be ma ne ku no ube hu kura no atwese kan woni so oh na wadwane kwa ne ma me no na busuafo ababa beka oh omo de ne sa one day we twitwa na pass or na threaten you too much ah you see bible see eja aware na emom aware nso ye mfa nko heaven okay manoesi yo ye da say aware ye mfa nko heaven
Mrs. O final words. Me them final words na me chiama busuafo nyina. Ascension congregation. Yes of foforo na wa ba na one na yire sofo. Ye dedicate na show na ma wona wo yire. Ye chiamu nyina. Ai. Oso fo nsudi. Oh, so for the parents, also 933 position. Omo kra de omo di kra chen. Ani ezegebo zege. Customer yeah other things no moment me yeah. Debi. Michia ye driver ye de ne buy wa wo foforo. Ne de mu nyanche enso eja. Oh, ene mo bo onko se. Ne de o ti akode bia enche. Michia o town fo nyina, Ascension fo nyina. Why mu biem yakupon sha mirura Mr. Mensa ba ko pe ai yakupon sha opa amen no ma okwati mu engusu anyedin amen tu fe ninche amen na Mr. Otunso eja me wo ba me who difference me nua to asane kama what na who difference me te pacho koso aboho mami na me pede wo ye no Yo, Edamasi pa adejafo, Edamasi pa. Ebredru si edi jumedie no esie na number no 0546827329 0546827329 me pacho wo story a mesremo ada aya frame why aya ebi mo flash me ma me from dodo mesremo misika sa nti ya no abomodin na wa frame me afen so mesrewo ya dwumakuo bi na betimi abeso ya sen na program yi etimi akosoro kra mo a enke yani beji yi pa fi se mo ba begusu be sponsor program na ebeboa ama niema bebre yetimi dia hyehye mama ye time ne kra na etimi akonani mama ye nti yesremo mu tie ya mani ji hu ide na mo disika nso ebe wure ma be sponsor ketua bi ensa kakra bi abenya bia de ye wo ho 0546827329 ofra menu ebedi nkomo wo how bi wo asem bi so atimi frɛ na wo ne me adwendwene ho sɛ wo pɛsɛ ye de ba ha ye de beba wo pɛsɛ ye de beba nso a ye be frɛ ne ne watena ase na counseling bi ɛsɛ ye de wo fam no ye de wo afam media ene Awurabena aka radioness ba ko pɛ Odo Ntaban dwumadi ene ye de brɛ wo no ye memenda bia nundu kopim se dumienu ebebo mesrɛ wo entie niema na ye kyerɛkyerɛ ne kwawo wo tie no na wo de tu sire mu na wo di ye adwuma na wo sua e de aka wabrabɔ wo nya no ane se wo tie keke mepacho obi wo hɔ a show no wontia edu ba bi edie eduru ne pa na wo de abeto no watie bi da bi e wo se wo tie fi ahyase no na enkyerɛkyerɛ papa ne nyinaa no wo fa ne nyinaa na wo wi a wo didie no aka ho na ma ware no aso wo betie die ne pɛ na wo die no nko na se wentie nkyerɛkyerɛ na edie ndi obedi a batemma ware no entimi enkyina medamase mechia mechocho mucho ai me do wiase mechia wo yie pa me ba wate ma kyerɛ nkɔfo a ma wo mo aye wo de won so twɛn me so me ba de wo de abro Mr. Mensa ye ba wai me sisi ebi ye ba ye da se ye de dwumadi na si bye bye da se ne ye besenhia Ebuo, tell me some kuma.